helicopter money chu kan economy tan damna ani theingem RBI hian poisa pin cheu se noi som cheu India ram mi puite hi min han pe cheu tamai se inge lo thlengam entin na lo seima saila cheng som tin balhla pali lo lei chin taila balhla pakhat man chu chenga zel tinania mitin in khamaron pung ta thuta balhla zuar tu pa khan cheng som tin balhla pali kha ala shal phalangem som ni chuan a phal to lo topang balhla zuar tu pa in khampo lo pung ve thosia thil man lo sanga balhla pali kha somruka kan le lo ngai to ang chuti chu balhla pakhat cheng som panga ze la lei ang kan ni to don tinani chu achan chu poisa tam awang ngot khan production a pung khal ngot theilawa balhla zuar tu in noi som ani awang khan a balhla atam pha don lawa alo ho sak pha anga a standard of living ati sanga balhla po azur pe to lo hial mai the ni heta kan shit deng tur chu poisa hi paper ve me nia ama mai chon hlutna nei lo a hlutna hi kan siam chop ani ti hi kan shit deng tur ni entir na dang pakhat lo soi leila ram tero te pakhat mi pathum a b le c te omna lo mit thaila a chuan cheng zathuma neya b chuan zatni c chuan za anram hausang chu zaruk alo nia an total production efficiency chu 60 kg of rice lonita se omzia chu an resources zong an pan nuwa an siam chho theja chu rice kg somruk ani a b le c te hian an poisa nei zong hi rice leina mangta se rice kg khat man chu cheng som zel ani don tina ni chu kg khata cheng som zel ani chuan a chuan 30 kg alei thenga b chuan 20 kg c chuan 10 kg sarkar in poisa rom pin belta se a hian cheng zaruk nei se b hian zali c hian zati amma aya alena tam poisa lo nei vekta an vaya poisa nei za tu sang khat zatni aloni ta poisa kan nga chuan demand alo pung thin boxia amma a 10 kg le thin khan 20 kg le an lo tumanga ma seram chunga rice omza chu 60 kg alan reng sia revised cost of rice to 20 rupees per kg aloni donga achan chu poisa in resource emo production emo atipung mo theilowa kan spending power chia atipung theini new rate poisa an nga nuwa po rice an nei theja chu a 30 kg b 20 kg le c 10 kg thau alania hetiang chia hi ram lian zoka thendan tur ania claimin a complex dewanga factor chang alo in bel khom to ang thilman alo sang tualanga poisa print ma ang tho kha kan ni le emo a aya chezok din huna kan om theini solution om thei chu hausa kan duani chuan poisa print bel cheu hi achana ni lawa production ti tamani hemi case hi chuan poisa hi print bel lo se production of rice hi ti pun tum jok se production na pun nuwa poisa hi chu print chau turani chu wangania ram tinten gross domestic product GDP an ngai poimo em na chan 90 stop lampang bel khan achan mumalom lawin Zimbabwe sarkar chuan annamo aya tam poisa an siam chuak wak maya production laman ngai thale sia chu chuan satakin inflation a siama hyperinflation situation ram anlo ni pha ta ani kumsang ni chopanga khan Zimbabwe poisa 35 quadrillion le $1 a in tuk velani Zimbabwe a chuan chang thop ton khathi 35 millions Zimbabwe dollars man ani